sam Andrija Tošić, učenik sam prvog razreda, prvog časa imamo matematiku. Danas učimo brojeve prve stotine. Brojevi prve stotine jesu svi brojevi od 1 do 100. Mogu se razvrstati na desetice prve stotine. Brojevi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100. Radit ćemo nekoliko primjera, na primjer broj 43 i 58. Broj 43 ima 4 desetice i 3 jedinice. Broj 58 ima 5 desetice i 8 jedinica. Brojevi prve desetice su od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brojevi druge desetice su 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Brojevi treće desetice su 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. Brojevi četvrte desetice su 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40. Brojevi pete desetice su 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50. Brojevi šeste desetice su 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60. Brojevi sedme desetice su 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 70. Brojevi osme desetice su 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 i 80. Brojevi devete desetice su 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 i 90. Brojevi desete desetice su 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 i 100. Broj 87 ima 8 desetica i 7 jedinica. Broj 39 ima 3 desetice
i 9 jedinice. Broj 62 ima 6 desetice i 2 jedinice. Broj 16 ima 1 deseticu i 6 jedinica. Odraditi jedan zadatak sabiranja i oduzimanja. 70 plus 30. Koliko je 7 plus 3? 7 plus 3 je 10. Onda je 7, 70 plus 30, 100. Šezdeset plus 10. Koliko je 6 plus 1? 6 plus 1 je 7. Onda 60 plus 10 je 70. 90 minus 20. Koliko je 9 minus 2? 9 minus 2 je 7. Onda je 90 minus 20, 70. Sad ćemo raditi jedan tekstualni zadatak. Knjiga košta 100 dinara, a sveska 40 dinara jeftinija. Koliko košta sveska? To računamo da oduzmemo od 100, da oduzmemo 40. 100 minus 40 je 60. Sveska košta 60 dinara. Domaći uradite brojeve 20 plus 40, 50 plus 30, 100 minus 50, 80 plus 10, 60 minus 30. Drugi zadatak. Gumica košta 40 dinara. Olovka je 50 dinara skuplja. Koliko košta olovka? Hvala na pažnji. Doviđenja.